I pozdrav, kao što vidite po naslovu klipa, rešio sam da vam pokažem taktike za Inferno. Zašto Inferno? Ne znam ni ja eto zašto. Tako da, ako čujete neke glasove, znači napolje neki likovi bukvalno piju kafu, ima i žena, tako da jebem i mater, jebi ga, zgrada sam. Še da udaljim nekako tastaturu, evo ovako. Znači kao što vidite, sad smo na B, mislim nismo još, ali eto, znači ako je bomba plentana, znači vjerovatno će neko otići SK, znači u prošlom klipu sam govorio brate sad znači, ali jebi ga, oprostite. Neću da kažem znači samo odavde bacite flash, kao što vidite ne morate ni da skočite, opa. Znači samo odavde op i ono će otići gore i puknuće. Da je kao što je to. To je za CT stranu, varijantu. Ili ako su plentali, znači samo dođete odavde. Ako rašaju, to jest obavezno, znači stanete ovdje i samo da je ovaj ugao bacite i pogledajte. Pa će tačno tu i vi samo odavde čekate da dođu. Naravno dođu i vi samo da sad neću da pucam zašto imam malo FPS-a, jebi ga. Idemo dalje. Evo nas opet. Znači sad sam u sajtu i oni rašaju B. Znači ovo svi znate, bacite flash i samo odavde ako već ima. Sada ima još taktika. Ako na primjer hoćete flash, možete odavde op, zaletite iz scrolla i samo cap. Zato je dobar scroll. Za one koji hoće smoke, znači odavde i ono pada tu. Pokrivate vašeg igrača, znači tamo ono mesto. Kao što vidite, pokrivate vašeg igrača i to je to. Ako hoćete da hegate, stanete ovdje i odavde. Nisam dobro hego, ali odavde stanete ovako i bacite u ovo tu. I ono će da hega dole, logično. To je nešto ovako, čisto onako. I prelazimo dalje. Evo nas opet, znači opet čuvamo B. Standardna varijanta, znači stojite ovdje i samo odavde ovako op. Bacite flash, znači neće vas ništa da pogodi. Znači to samo ako su blizu ovdje negdje. Ne smijem puno da drvam ništa, ne pada mi FPS. Znači samo dade cap. Sad ću opet da vam pokažem, znači samo cap. Sad nisam lepo zašto ne može smokom, ali tu negdje bacite. I ona će otići preko i flash će njih. Logično. Imam fora odavde, bacite flash i bacite ovdje još jedan, ali ne preporučam ovaj drugi flash. Evo zašto. Zašto kada bacite ovaj flash, to je već da su oni stigli ovdje. A ovaj drugi flash, i ako hoćete da ih izrašujete, znači vama to nije potrebno. Jednostavno stanete ovdje, pucate se s njima i stavite mali flash. Kao što vidite da on pada, pokriva i onaj ugao tamo. I kutiju svakako provjerite skokom, sad ćete da vidite. Znači kad bacite flash standardno sačekate sekundu op odavde i samo skočite i iz scrolla pogledajte da li su tamo. Znači ništa lakše. Tako, to možete da uraditi i sa hegom, ali hego ne preporučujem zašto je malo i samo da... Možete ovako jednostavno, eto, ako vam nešto znači, ali ne preporučujem, nema potrebe za tim. Tako da možemo da pređemo na sajt, da vidite par taktika, nisu loše, ali eto, možete da ih iskoristite. Znači kad ste kuća, logično čuvate odavde, ali stanete obavezno ovako negdje da bi mogli da vidite boost room i da li neko ide short, tako da obavezno se krećete i samo ako ima nekog. Tap. Sad ću vam pokažem za flash. Znači flash otprilike radi ovako, stanete ovdje i nišanite ovo ovamo. Kao stup neki, znači samo bacite flash, sad ćete vidjeti da on pada. Znači on pada tu negdje otprilike na sredini shorta, tako da nema potrebe da neko drugi reaguje iz sajta, znači on samo može da se povuče, na primjer ovdje, tako. Znači mnogo dobar flash, bukvalno možete i odavde, sad ću vam pokažem jedan flash. Znači stanete ovdje, otprilike ovako da ne mogu baš odmah da se vidi, odavde. U ivicu bukvalno. Sad ja nisam dobro.
Znači vi kad udarite ovo mora da pređe ovdje. Ne da pređe, ali eto da padne ovdje negdje da bi on flashao. Taj flash neće da se vidi ovdje kao što vidite ovako, ali ljudi koji prolaze bit će flashani, tako da nema problema. I ako hoćete neki smuk, preporučujem samo ovako da odavde i bacite. Sad će vidite, evo baš zato. Zato što oni vas bukvalno ne mogu baš odmah da vide, a vi njih vidite, znači to je odavde fora. Čisto bacite iz prednje ovdje, tu negdje, ne ovamo nego ovdje. I samo čuvate. Dobro, sad je prošlo, tako da je to. I ako hoćete, ako već čuvate AWP-om sajt, znači idite dole, šta znam, možete ovdje ili se jednostavno boostite ovdje. Znači stanete na bujivicu i čuvate gore kuću, to je to. Možemo preći na TST. Evo nas, znači idemo sada ovamo da pokažemo jednu foru. Znači ovu foru radite samo kad je počela runda, znači idete odavde, provjerite da li ima, dropate deagle, skočite i stojite ovamo. Znači fora je da bušite ovdje. Zašto da bušite? Evo, sad sam ja pao s vrata, ali ne bi trebali da padnete. Sad ćete da vidite. Znači to sam ja dosta puta radio. Ima efekta, verujte mi, ali likovi se povuču, naravno, čim dobio damage. Kako sam ja debil, brate. Nema veze. Znači, samo stojite tu i bukvalno samo čekate i bušite tamo. I naravno gledate boost room i da vam ne priđe neko sa mida. Tako da evo odavde, op. Prilike stanite ovako. Evo odavde otprilike. I bušite. Evo. Kad ništa ne, znači bušite. Sorry, ja nisam dobro stao. Sad ćete da vidite. Evo. I poskočite. Znači bušite. Evo vidite, ne može da padnete. Ovdje ne pokušajte da skočite, zašto evo pogledajte. To čisto onako služi iz zebancije, tako da eto, to je to. I jednostavno kad siđete, hoćete da idete ovamo, vi odavde. Znači obavezno bacite flash kroz ovo. Tako da eto, i da, nešto vam nisam rekao za CT, što je bitno. Kada rašate altera, obavezno imate flash i onda samo odavde. Ispod ga pobacite i stanete ovdje, shake porokate, tako da eto. To sam zaboravio jednostavno, ali jebi ga, ne veze. Možemo da nastavimo. Evo ga, znači idemo sada za B. Ovo je čisti flash. Znači stanete ovdje i bacite flash ovako. Znači ništa lakše, flash pada ovdje, gleda znači ovamo kod kutije. Može i AWP-a čak, AWP znači može i onda bude flashan, zašto flash ide gore. Što vidite gore nema ništa, ovdje je prazno, nema ništa unutra, koga zanima, tako da eto. To je dobra stvar, znači stanete ovdje, oni vas ne mogu da vide. Znači izbijte se za zid nekako i samo bacite taj flash, leti gore, ali bacite kratki da bi ostao i da bi pukao. E sada, ima još jedna taktika, sad ćete da vidite, za mid. Znači, kad sam već ovdje da ne počinjem opet, znači stanete ovako i ovako, znači jednostavno, ništa lakše, ali obavezno ovamo na ovu ivicu. Znači vidite kako bacite, to bi trebao flash da bude, ali eto, on bi do ovdje negdje trebao da padne i ne može niko da se ubije. Znači padne flash i vi pod flashom, znači. Iskoristit ću sad Q, znači bacite flash i vi onda, to jest čekate da padne i onda tek iskrolate i odete. E sada, pošto su neki rekli za moj AIM-CFG nešto, ovo nema veze s vezom, ali nema veze s ovim klipom, tako da, eto, sad ću vam pokažem Rafal. Znači, kao što vidite, sve ide u tačku jednu, bukvalno takav je crosshair i dinamik. Tako da, eto, to je bilo to od ove mape, nadam se da su živjeli, ako jeste, lopite taj like i subscribe, naravno neki share, slobodno, neki komentar, šta znam, ako vi znate još nešto, predložite pa ću ja u sljedećem klipu nešto tako. I da predložite mape koje vas zanimaju. Volim da igram Nuke, ali više volim Mirage, Dust i ne više. Znači Mirage i Tuska najviše volim da igram, tako da eto, predlažite neke mape, komentara, mi se vidimo do sljedećeg klipa. Od mene imate veliki pozdrav.